U zgradi iza mene otvorena je nova menza, prva u Novom Zagrebu na Kajzerici u privremenoj zgradi sveučilišta. Radit će radnim danom do 8 do 14 sati, doručak i večera, ima 80 sjedala. Trebaju vam besplatne pripreme za maturu. Studenti Medicinskog fakulteta i farmacije u Rijeci objavljuju video lekcije na YouTubeu za maturu iz kemije, sve u sklopu projekta Zajedno do mature web. Svaka čast ekipi na trudu. Neki studenti morali su vratiti državnu stipendiju. Naknadnom provjerom utvrđeno je kod njih 15 da nisu zadovoljili uvjete natječaja jer su netočno popunili podatke. Kod njih 14 isto su morali vratiti novac jer su retroaktivno upisali mirovanja, a kod njih 8 utvrđeno je da su primali još jednu stipendiju iz javnog izvora što nije dopušteno. Pripazite. Ništa novo. Školski sindikati ponovno prijete štrajkom. Razlog, nisu započeli pregovori s ministarstvom oko kolektivnih gradskih ugovora. Studenti građevine, arhitekture, geodezije, FSB-a, svi bi se oni u ožujku početkom novog semestra trebali vratiti u svoje stare zgrade obnovljena od potresa. Tako tvrdi dekan građevinskog uz napomenu da bi se sve to moglo ipak još malo prolongirati. By the way, od potresa su prošle 4,5 godine. U četvrtak Srednja HR ima svoju konferenciju Obrazovanje u pubertetu. Dolazi nam i Toni Milun, postavljat ćemo pitanja Lastanu. Svi ste dobrodošli, ulaznica ima još malo, sve je na Srednja HR i vidimo se.